benefo bu be say wiase we mu na sem mpere bene nipa ai na pe ne ho asem ebusia Ajagurajah order so trend mu na now no Karma President one go the seer wabe clash with him. Some of the TikTokers no so add voices to this conversation. I Penyah block media. Best was any demo. Over like keep video now that my put subscribe button, some back click verification connect latest updates. Now better why you that mama. I will comment. I sponsor baswa. No just for any biashe. You know, nanka Ajagurajah issue no ya free trend in muka crab because fine. Ghana will be used to him because under no pekasa. Ghana for who no. Social media ranting and the be autism or scare only amount for qua only way or timid as they be out life and who amount for other make bodia make you say only amount for it. Ghana for became used to that. Auto say you know yon don ne expose ni ekofo foro no na Ajagurajah be kasa ya e man na ne ko petri no ekwa kan say Adwenepahene onu ne ku Adwenepahene Germany no when you go for so we am chiro ojan na am dia ba ojan ki na wo the free ni mu pie that no Oheneba me that nchen na we go to buy shi ojan pampam Odifo una ku Ajagurajah me ba jo me mo bia do me see me do about you Germany ni me mo bia Germany ni bay Odifo I say me tie me wo Germany nti. Thank you. Captain aha. Na mo je free abo ne hunu mu pie ye. Go Germany ni fa so call ye no. Me dem asema. Sunday no so na wa boitre na wo ye video. Sunday so be ya boitre na kete be du Ghana. Me kire wu nyansa. E me life is different. Oni bi dia gwa hwe ye. Na ye obone. Emo kan say we lebusia trend ni mu de edna papa because of that no you know Adwenepahene ebusuafo edensa ebegu from ebo Ajagurajah dua emo Adwenepahene ne yere Madam Becky ese be kasa so do no Ajagurajah emanyame oja no emanyame she surrender everything unto the Lord erade ni Ajagurajah eni said ye na asem etie je na we kura sinidua bona Ajagurajah bobo amanfo because em do manyame a Ajagurajah sinidua na bobo se dua hunu na bobo we esene no me do manyame sinidua hunu na bobo edua just for social media popularity just for social media stand now you know sounds me by you know obia can there but Karma President a great papa one God the seer or has also there be mamin kabi mamin kan sem bi entra Ajagurajah we any semwa Karma President wabeka era tra Ajagurajah ayire se konkrofi hene ohene ayire se konkrofi kromfo tachi am like this man kromfo what kromfo winnim kromfo a ono na da ma kire wo intelligent psychopaths wo mu bi nie wo ye no ho la ye azan wo dwiru sikasa onye nanka kwasia we onye adwuma da woni wiase Ajagurajah ba onka baabi a wa ye adwuma woni wiase oye adwuma wo hen na ekosi mi sen hen no ko school hen no sha ase ye adwuma wa ye adwuma wo hen otwe ono ompam otena ase reading system na asofu dwuma na ne areho ne se nkwasia mpafo like this na ebuga na dehie hwe the moment abama kwam obi di fear a show more fear your friend gorophobia uko Bible school your friend gorophobia Bible school back at say too much fear na empo ohufo onko heaven da. That is what the Bible says. Utie me Bible say ohufo bie ni ho obeko heaven da. Kristo ni na ehu adokuru say obia wo yes na wosom no ye menim nie osi no na ye boni din a osoro ni nkotodwe nyina koto but the mention at the mention of Jesus Christ ni din no every knee shall bow enti se wo nyankopon na odi ni din na hu ni se otumi a Ajagurajah enna de Ghana nyame som no masoma bo Yesu dia agya nie me kaita na me share Pentecost as 1990 was it 92 and many years Church of Pentecost sometimes they be a nante kwa so nya asem keto
Yourself ka ba ya say. Brother bi na oba hmache sorry. Na time of sorry ye no. Wo ba kwa mu kuta na Bible. Obaya anse ejja bi na abesi n'anim a edere. Wo dan n'ani so opese okwa wo beba n'anim kakra na ejja na sense ho. The only thing about it is say yes Bible no to me wom na oto Bible no bo janum. We bi amba chosofo no na no oka. And first no na ye adwuma no kure so ampa. Enti minim ye nti a Christopher na mugidi atoto nsuo mu no. Wo ko fie ne maame te wo say kwadwo asomasi atwitwa me seke ahomachi. Wo me say maame osori kwa asori dambe no twitwa wa yante wo say mesi watwitwa me mumu sa ne say dian seka na odi atwa me no obi adanse no no. Saa ne yesi obi nsusu ono so kwa asori koro na abi anadwo ono so kokko huja in the name of Jesus. Na de na eba no so in the name of Jesus. Na de na eba no so in the name of Jesus. Yesi na ja na eba ewa kwa na se mo beka ne se meka in the name of Jesus now that so ba antwan kun apapen kun akolodin kun se wonim na odon sa kam ya nadwi wo ba ifu okra mebo Yesu din na oba no abosunu asan wontem anyina me do mu jawo eni akosi he ba bia kopi ebo Yesu din na ja na eba the last option is say ene ye de akolodi hia wo ye de apape ye de bochirewa ye de antoa Yesu dia nya adwuma abosom we de ene o na tie kire ya wo nya nku ene de Yesu dia amobo no Portugal nyankopon na Christopher mo sembosom no esemwa we ye kwa akodi obi achi aye nim se obaji nipa nkwa kwase we ene obi anka sofo munnim asofo ana munnim asofo obi asofo usi obi aka omansem usi obi abodin wadumi we wa ye say yate eye normal wa beso camera enye preaching monko he nyamesu oba ko mpo ni mu ena men kan so say oye devil oni hui oye mere human being hwini ni mu ako onika pre para asa kotre entimi nsode ayede ma no mane wo su ni bi akora woni bi paracetamol me demo sia me demo nyina mase kwabena sia me ne me dija wa na dwi ni se menim se o papa abed na go da fom wo ne boneto and that's the truth, the final truth. Science le menim se wo ba boy no ono so yale a wodi ni ti hwihwi dan kwanya abefa so aso mi uni yale no bra be ka kire won krofo na kire ye ntumi awo prove to Oheneba David me ne metiefo say wo se oyale na so wo tumi wo pega wo se kwasia edan no kasa mu bia wo so office ne papa say ye de ben o papa shedem ne ebonoto abedi nagu nyame ene nkofo innocent people wubu wo mu no na wo mo ho ayi enome akam se na wo hwe o mani wo mo hiam na wubu wo mu na wo san di wo mu guso na nipa wo yi obi abone a twene mienu inshallah wachina me provide kwabnasi ama ne babo ene ni din ene ba bi wo sisi a me provide ni nyina de ama mo na ne si be bia ne sisi ehya o ne bone to ne eno so ono ane bra one ne nyan o say me bra boache ade a meye no boache ye de ne beba obi a ne bra nya yere hwe kwabnasi ama wi ne bra nya obi a one ne be ware e ka de senye sister ne ye obapa ka kwabnasi ama kwa akodi ne bra boache yere utie me mutie kwabnasi ama we owi ne bra boache no ye panyine no ya monkonkowe cute guy boninti hwe ne ohena ye mo menfa no to so me hwese be hu nanima ma me ne kese mo ntwe meba kwabnasi ama boninti ba cho mo hwe ohne hwe boninti hwe ne ohena ye hwe bema hwe wano kakraka pre wi ena na de otimi chim obu mu abre ho se ehwe mu bi madwen a boache yire nka ukodi no ka ukodi boache yire afedi wi e kra de wo fa kira se ga na dwen se ga na ye sister na ye na dwen so wo UK obaba be fa boache ene on se boache ti United Kingdom wona ne yire ne titam sister no nyame nshira o nshira papa
Adwin bia wo fa wo no anka say hey owi anu wo prechi oni Penyah be oboa tumi bia ni baabi ese nipa say nipa na enye ba ko nie ono ani nyempo kokwa kodi ne yere owie na o say sister na dwen say ebe yanka sister no ne nkrata asem no wo be se no ne ade aka dem pam na ba abrochi na akwa we weke se ni nuane ntimi mehu abrochi o pe obi a otan wo no mu a ompe ni nuane mo nkoso a akwa we number 1 dia na chese akwa we ni papa munya mo se ne munni ma Ajagurajah eye me nwanwa se wo wa ni so bi ni che nya abote na study ni ye wo sa akwa we bronsan pa no ono anka se ni enye tumi bi ne kuta no physically nipa honam tibia mu no akwa we nye nipa papa enyamin tia Ajagurajah ka wo the word now they are told no minim say Ajagurajah it is nothing utie Ajagurajah akwa so obi atena se no wabo mama kan se mekere wo ya mama mo remfiu mo ka kwadwo obi nim kwadwo obi nim be ka kire ye say owo obofo obi mbache o mebo ba akopedin na akire mo na mebo ba akopedin wo so fa ba akono so kwadwo obi nim se na abofo no ye fere ba akosei madaro mama mienko kwadwo obi nim ni mokafre ne ayantefrem ni mokafre ne ayantefrem wo wie ba ya wasi debi enya no kreda sa kwa we yawo ene ni onso wagigi sika wode kwa ko beautify ne yire on ye e man yire nim ye no na anu ababe gina say na me ministry ko fo mtina me kokko ye fasting he no so ne kwasia na anu na me se mba be ka bia ma say mamo body shame no na mo ba ya se me kwa ya kwankyira ma me kunu o to lege ba we ya ni wo ya Adwenepahene This year. Oh, are they? But who said the auntie be? Next way, you say, my kuma be a big dinner, intentions, and in your brother, no me a party where she be, or also the oils are just say, or Chilema, Ajagurajah, Quabenesiama, at the bond was suffering, and say, or no, the idea of Adwenepahene to into no, also at Danny, who know at the Akonoso, and then the muscle. And so, my joy against it because new one also come on some pan, ACC. So for Dankwa, Adwenepahene would dear. Say, me who can, I never pan and I saw a ding. Upon the Numian day, upon the Numian day, I saw a ding. So, see a grass on a coming bog, and all Jenny Nisa, and I say, yeah, who are some my yakano. Now the Carmine, Echo Jinipa, if I come a Jinipanqua. If I come my any appointee in Jinipa, Carmine the Senipa. Aponchi ye di se nipa na ntwie ye di dase na ntwie ye di boa business so atia se abo biare ye di ye e wo nipa de abrabum so Adwenepahene wo ni de osofo ye kom ye nsem bebre nye Ajagurajah bia de ku no ono ni tumi odi ku bia ono ni nya no baba yo nti ono a da bi enfa ho na osofo ewiase kwa se woni nya sapa ye gi wo ma ye ho da bi ewiase so wonyim nyansa pa na so wonyim ya so wonyim ya bra nim nyansa pa obi wo so agema ho so me ku no da bi obi bu so asem wabin so wo ku ni pa ka te Ghana for se me kwa be sama di mi ku ni pa Ghana for beto ase so ku ni pa me sa saba e bae oso no otimi ni Antonia ma ene abochewa mo ye de enante because ono obi di asem ba omudi asem asem ma de omo take action ono awon ne dimo so mo ye de eye adwuma so e dimo dibia eti se no ma me de na adwuma no watu no numu tuo me metuo obi frame se ja se a be pese mkoku obi a mese mi ku nipa na mo contact mesa saba na offer ye de etu yi ma o ona tu no numu tuo wote ase na obi afa Bible asafa susumsem aka enoma makoma be se enum abom se ono na ye ono okobin we Ajagurajah tuwe me say wa wuntama amafo yokoyi obeko hobi 1 yoko obeko hobi so ye dirty business bi me pese ma no weka ebeba aba sane fall boy so so adwuma eti eno so da ho ebeba eti Adwenepahene na asem de mesere mo bi afa credit e ma Ajagurajah onye hwe onim onku nipa da na ojimi na ojimo yakola Ajagurajah small boy onim nyansa because obi wo enje ma ye ho so upo na ye kwapo na otimi ka so that say e dey say akola yebusa akola obi akobo obi akoto tai
and abo bi kai hwemu na akola di be 4 years and 2 years na buza say one dey born no say me I was my akola no ya akola na till it's Ajagurajah na adwe that tim no esua o ya akola so nimnya sa pa ka same way ko beba bote kwa be su se man ka say ye Ghana for mo fo born in cheme Ghana for man ka say ye esan se woni nimnya santi no I say all pre to me no I say who say Ghana for di ni di amafo penasem no it na adwe ni say o ka na ka Ghana for de abonambo enso ye sanete Adwenepahene enye sanete baby obi am so rest in perfect peace oba beki baby obi an chichore oni nkola no sanete beki pe ne betimi a kire se na Adwenepahene ni one god etie o back door sanete metunu fu de bia de din be ma ko de din etimo bi an fa se akwa na adwen kitikiti no akwa na adwen kitikiti na diswa ona diswa abayo bi so asore so denden di o Ajagurajah abayo an kire se on fa Ajagurajah ho nche no on konko pe kire o ba bi ntana kra na ye ka Ajagurajah de o ti se twie obempo ne te obempo no obempo Ajagurajah se te oni foko oni tin on ti me nya ne twat nti Ajagurajah kana no ntum bra mi shavel na men kan nyango no so just enyoma na Ajagurajah se na ba ne so aba na kasa ni nim say abayo an kire mu Ajagurajah edome nkrofo dodo ana kakra bi a mekum ana meye osei ana meye osei ana no nso kire se eya doso dodo ehuna no eya doso okromu a sofo akora ma me cho Ajagurajah se ene me cho kwa Ajagurajah fa so be wiase o Ajagurajah me cho kwa fa so be wiase na si ya wa fa no yakop picking the dark side na se me nyi che no me nua ketekete no Ajagurajah akola what you say e ma ne body na ehuhu ni wura oboro twe e ma ne wura why the body the money run round you better do set time and body the body move no obolo twe say after be mushi the man on say the first today enemies tomorrow sanity here odofo yes me nyabote edo support eko Ajagurajah nsem mo sunsun wiase na me busa kama say Ajagurajah ya all this stable Ghana for e bo youth ni nwie both those who are outside Ghana and those who are in Ghana all come no mensem eka mususem eka ensema yetimi ka che nipa egu nipa braboso oma yetimi ye ho kire dada oma ye ho kire o ye hu ye ho anu dada na obisu so de bia nkoro na eba na ebo braba no so no di duabo ene nom sem esia wo mo be pese me hu se kwabre sema papa no wo kwabre sema no ekwan ben uno fa so de wo sa akola no ana kama sitie me bo amane ye de da sunsu wiase no Ajagurajah mama won teni ye so obe tire se ne ba no oworo kitchen won teni ye Ajagurajah mama okosom papa no wo okosom abedinago na abedinago chine ne daaye ya wale no wanye ne ho ade se ne amanfo mama ye da petese ekobo kokoko amanfo mama ye de ye koye traditional marriage amanfo mama ye koye wedding and Ajagurajah don kan bi or outcast vagabond outcast pa ma no kwa so asole ho ana papa ne de da ya no de wo san kola no tieniye abedinago no onne ma me de da ye no de wo Ajagurajah no be ba jo ti ase de good abedinago papa na nkasa no odine fa taste sina ne ba ne ye na sina ne ma ne de da na so no no ma wo one side no sa be pepe na wo ye de papa so ba be pepe de no kwa so no ma Ajagurajah to ni papa one obi ene ne ba ai ba de same asole edaye ono na so fon ketwa papa na so fon ketwa no tiri ni mo omo mpranfo ene omo yire no ono mo de daye asole de mo no aso e ma ba e be pa kwankyere those days e ma no say e ba no ye na ono mo say de e de daye eti papa ne do ye na ne ba no say de e hwe ana papa ne so no ugo ka no we bodua no ba domo eti papa no dumi ama ebi kwakoye ewuo ana kromofo se yetimi ana mafo fi kontiba ene sekan ana papa ji ho odwane fi kokoro nso kope bebi koteye tieniye abednago oni tumi bia suzu solo fo ba asasi so abednago nka ho abednago oni tumi bia muhammadu okumazo penisa fo yo hene o 92 years o follow e pa o sa abednago wone na nantia onimiri pa enti de ne ba kwabre siama ye ne de difference bi eni photocopy pepe sa na na papa tie ene oba kwa no ada kwa wo pe otimi bodua
oba oni na Ajagurajah ma me tu ya boni dua Ajagurajah na mo ya no me ba o oya no me ba ade oye na no se ni megu ase oni so be wuntem oni so asase so no chema no because sabi adwea ye de yesusu no ma no ka ho bi oni na de dia ba de ade ka ho bi ona de sa no ma no etiri ma me ne pa o ma bo te be ka se de meke obo ana papa na nye ma me ne ho ade ma me ko sum ye na eche ne de dae ana nkola ba mu ona ode si one side yi se papa ma me ne ho ade a anga papa ne tia se papa ne japade ana ma me ne onye bi ana ma me ne onye bi Ajagurajah nkola na bo mu dua oga na ha se no kwabena jimi cheniye na me ka cho no ona na ka cha mafo se me ka se suro mi o me ka se suro mi ba me ka cho se kama ye start holy akra ne Ghana ho na wo unni obia wo yakola sumo bo atototo ka ba ko mienu miensa o manipa nya asumdie okrom wa na be nya mpanifo bi so ma dwemu ha se kom na haban na mo invite chochocho we chochofo we se obolo twi we se mo omra program ase na oba na hwe be ma hu fi pa ne ntade ehese no in the name of spiritualism no obi ba akola ketu a wo innocent one ne ma menya ntokwa na akotocho bi se Ajagurajah sa o mana wo mo no omo wuse mwa yale enyedu ne ku mma no because o po bi de ya o su de yeye wentimi papa wo na apeti Ghanaians a omo so sa akwa we se so wey no bi akofa na danfo wo muti ko na TikTok ma anu no wo muti nkwase sense me TikTok apart from video be ko TikTok who me say me wan go me TikTok say me yi abla the whole world is on my shoulder oh ama foju me gu ayaya ma no na me jari bia abet na TikTok eso so nsem we say so obi eje ne bre aba wajo obi sika 400 million so ko to ne twe ba ko ne twe ko 400 million Ajagurajah ne twe ko say ebu na obu nipa azana wo ye na o de azanye sika wa yi be osofo o de azanye sika wa yi unye yeye o twa takrama totori osofo na yi na bia na o bom afodua na o kansem jimi se wanu monjaro ana wa fon kakra ana wo hyehye dinti wa guy ebeku petre ni bi na nye so mo ya wa yakora o se woni mi nyan santino ai sansa all pre to me no ai sansa o se Ghana for di ni di amafo penasem no etina adwene se o ka na ka Ghana for de abonambo enso ye sanetie Adwenepahene enye sanity baby obi am so rest in perfect peace oba beki baby obi an chichore oni nkola no sanity beki pen betimi achire se na Adwenepahene ni one god etie o back door sanity metuni fu de bia de din be ma ko de din etimo bi an fa se akwa na adweketekete no akwa na adweketekete na disa se woni mi nyan santi no ai sansa all pre to me no ai sansa o se Ghana for di ni di amafo penasem no etina adwene se o ka na ka Ghana for de abonambo enso ye sanity Adwenepahene enye sanity baby obi am so rest in perfect peace oba beki baby obi an chichore oni nkola no sanity beki pen betimi achire se na Adwenepahene ni one god etie o back door sanity metuni fu de bia de din be ma ko de din etimo bi an fa se akwa na adweketekete no akwa na adweketekete na disa abrantere obi eche fa scientific no susu wiase mo hwe de besi sa scientific no me pa akwantu obi ko pe bi nja ko bobra na di ko sampani we na jejeje ne samo na scientific no never no watch the movie say Ajagurajah na bosu metimi ajewa ye behwe Ajagurajah enkola na bo mu dua oga na ha se no kwabena jimi cheniye na me ka cho no ona na ka cha mafo se me ka se suro mi o me ka se suro mi ba me ka cho se kama ye start holy akra ne Ghana ho na wo unni obia wo yakola sumo bo atototo ka ba ko mienu miensa o manipa nya asumdie okrom wa na be nya mpanifo bi so ma dwemu ha se kom na haban na mo invite chochocho we we se obolo twi we se mo omra program ase na oba na hwe be ma hu fi pa ne ntade ehese no in the name of spiritualism no obi ba akola ketu a wo innocent one ne ma menya ntokwa
na akọ tocho bi say o Ajagurajah saa o mana wo mo no omo wu se mwa yare enedu me ku mma no because all po bi dey ya osu dey yie Chere wa adwen ma me e wo comment section. Aha Penyah block media.